Mwenyekuru wa kaunti ya Nyamira asomo jumbe bwe bunge ya West Mugirango Mheshimiwa Steve Mugaka anyareko bakago kwandra hekikiagarire chipara anemo rosamagendre chipara atarikira niwa sinchira ya bene ase bunge yo kurengana Mheshimiwa Mugaka nigo bona goteba ogotuguterware we finance bill yo mwaka 2023 iyanyatako bage bosokurobekana kwa basao kwa negative asensi ya Kenya ukairira serikali gotuguterare finance bill yo mwaka 2023-2024 na kikeirira magendra atarikira na sinchira rengia Mheshimiwa Mugaka nigaringe ko yakwaniga moiga wokubekero gutoko mugambi moya we location ya Bosamaro chache ase bunge yo ya West Mugirango chinga kecho mwanju morigeria homo county commissioner we county ya Nyamira Mheshimiwa Erastus Mbui asomo igo yoyo niko bana nyariko baga kubolyo kubwatira nokuya ase gatia bagambi kwene kyabuna amarwa ali atancheiri tariko cyako gandra kwanigwa ase binyoro unagotumanya muri kito Fatgard December Okoboria nigo kwaboriwe gujase omugavana we kaunti ya Nyamira Omuske Amos Nyaribo okenya ebirengo bya masomo ase kisukuru cyobobundi okoboria okoiga nigo kwaboriwe no mubunge o West Mugirango Muske Stephen Mugaka oyo oyenekire bona kisukuru chinyinge cyobobundi ekyo kizarekari cye kaunti kibwenete gotenenera nigo chinyinge kitabwati abari mu bayisaine naboigo ebintu byengenjo ebyo birakonye abana we Kenya ase kikosi cha maboko. Na nataka kuomba msamaha, mimi mwenyewe nilikuja Bigege nikaambia county government bring equipment here, bring teachers here. Mimi mwenyewe mjumbe nitalipa school fees ya kila mtu, kila mtoto atasajiliwa. Abantu ba Bigege chi equipment chi aretu ose nchirare ko gumo chipi baretu chi equipment inche gotaru mjumbe manyete nchiraretwa na bali mumbarali kwa. And my humble plea to my governor and the county government, just deploy the necessary training equipment to all our village polytechnic, and you are guaranteed that once our students are admitted, tuta disperse hiyo basari yetu iende kuwasaidia. Kukwana ase omuyega bwoko mubekera egutwa omugambi omunene kwe location ya Bosamaro chache Evans Matara oyokorekana asabisi y'omugambi ime yekenyoro kyagesero ime ye bunge eyo ya West Mugirango abwase Omuske Stephen Mugaka akwanira ekyagerire okonyorirwa kwokoroisibwa gwechipara anene ime ye bunge ya West Mugirango. Naomba msamaha kuwa barabara zetu hazijatengenezwa in good time, na hii ni kwa sababu yetu sisi wote. Mnajua, muliniambia kama mjumbe wenu nisipigie kura mswada wa fedha wa 2024. Tairu mwanti aneleta ngaso aka yes. Tairu inu mwankane tinga hiyo usikubali, na nikapeleka maoni yenu nikakataa, na nyinyi mkakasirika, vijana wakakasirika, president akasema hiyo haitaendelea, wacha ikae. So serikali haina finance bill 2024 ya kuleta pesa ya kutengeneza barabara. Ensema yaye omu county commissioner we county ya Nyamira Erastus Mbui nigo aganirie abagambi abanene na boigo abakonyi babagambi kubeka omukya eryo gokora obwengi bwa marwa atancheiri ase ebinyoro abwase amentana goteba nigo bagukya gokora omusako omutindi eryo kurwania amarwayo atancheiri. Ndio maana ninasema tutamenyana tu, tunaendelea kubomoa. Tutaendelea kubomoa. Saa zingine mimi napiga mguu pole pole tu nikifanya mazoezi yangu na na observe ni kipi ambacho kinaendelea the surrounding. Nashukuru wale wa Nyamira kidogo sehemu kubwa wameiangamiza, haionekani sana. Sikusema kwamba haiko, wale wamebaki ni hawkers. Wale wanatembea na thamos unafikiria ni chai wanauza, kumbe kuna vitu zingine, ama kikapu unafikiria wanauza maji ya chupa, kumbe kuna vitu zingine ziko hapa. Tunajua hizo binu tu na tunakuja. Hingo reporter ya Getembe kurwase ebunge yeiga ya West Mugirango kutoka imeye kaunti ya Nyamira Fatgard December.